拍一个就好了，拍一个。刚才我有煮，回来没有煮。Di luar. Nah, nyonya aku belum pulang. Dingin banget. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Nah, walaupun sekarang musim dingin teman-teman, tidak mengurungkan niatnya nyonyaku untuk melayang teman-teman. Kayak belanja-belanja, shopping kayak gitu. Jam segini belum pulang. Nanti yang pulang itu cuman anak perempuan, menantu laki-laki, mbokku sama aku. Nanti malam itu cuman 4 orang. Terus ini aku mau masak. Masaknya gampang, sederhana, dan mudah. Yang penting ada sayur hijau, kuah, terus ada protein dari ikan, terus ada kayak kerang kecil-kecil seperti bekecot itu. Nah, kita pertama alup-alup sayur. Karena aku ingat pesan nyonya, tidak boleh masak terlalu awal. Jadi aku tuh mengundur waktuku. Biasanya kalau misalkan jam 5 wis masak, kayak tak undur sampai jam 6 kayak gitu. Nah, di sini ono bakso ikan. Di sini ono gubis. Nah, ini ono sawi apa nggih? Kembang kol, ono brokoli. Iki jenenge apa nggih? Aku yo ora mudeng. Koncone bekecot. Terus di sini ono iwak layur. Meo. Bu siang se. 那个付钱那个钱包费，下午的时候他要帮晒，他拿1包的瓜子，一包瓜子回去啊。那这个要做什么？这个要拜拜啊。哦，要拜阿公。啊，这个环境冷冻，这个也环境冷冻。哦。这个东方蜜上面，改天。 这个你看，来，那个豆腐来。哦。这个我们以前1包吃完了吗？还有一点点，为什么？难怪好像他们不喜欢了，对对。喜欢了，喜欢了。用卤的好吃。哦。这个饼干放在拜阿公。好。我问梁启龙要不要吃饭，他中午在外面吃。 3包，你怎么买2包？他没有2包而已，明天看看有没有。他说没有。 过年到了啦，多买几包起来，然后可能回去阿妈那边炒。还有要撒那个哦，撒虾子哦。哦，我不是太多，大概。你今天煮什么？有白带，有薯片，1、2、3、4。刚才我想杨启龙要吃哦，后来这个什么？那个好，还有你那个尾巴好，你要用剪刀。哎，太太剪。 你剪，我手在痛，你要剪。对呀，怎么样剪？太太剪呢？为什么还有剪？以前用牙签敲一敲就好了，这用牙签包起来这样了。这个不是要剪吗？不用，我们在印尼都不用剪，炒都洗干净。等一下用牙签那个给它是好了，为什么还要剪？要做什么？你现在做什么？这个撒这个。撒那么多。你撒多少也是刚刚好的，比较不漂亮。 这个有很多葱哎，懂吗？我要给它包盐的。好，好了，那煮这个菜就好了啊。煮汤啊。对啊。哦。我本来是这样的，晚上好。那个煮什么你知道？杨启弄了也不要吃，我们都太太欺负姐姐而已。明天礼拜什么？礼拜6啊。明天礼拜5还可以吃虾子。 不是啦，没有8包。哎，刚才我买米了，太太。太太看，钱不够啊。kembang.
不都还没。要不要吃猪肉炒面？他也不知道。那个花要拿掉。好啊。Ini masukin ya. Nah, gampang banget. Biar empuk. Ini ayam kuah arak beras. Nah, ini biar kayak gini ya, nggak usah sampai umur. Ceceku suka yang atos, jadi aku langsung matiin aja. Nanti dipanasi sendiri. Saya secang ah. Ah. Nah, seperti ini. Ini brokoli. Aduh, Masya Allah keseromot. Nah, ini brokoli. Nah, ayam kuah arak beras. Nah, jahe ya. Nah, ini wes ini. Ada sisaan kemarin, kita masukin aja. Tambahin garam ya. Tambahin garam. Tambahkan panas, panas. Di sini ono bakso ikan ya. Ini dalamnya non halal. Terus di sini ono kembang kol putih, ono non halal, ono lobak putih. Ini adalah fish cake. Ini tulang non halal. Ini kuah. Ini kuah sayur.放我们家，放里面一下啦，等一下过年再用，对不对？对呀，对呀，放抽屉里面一下，过年再换。Ini mau tak taruh depan. Nah, kalau orang Taiwan Imlek itu ibaratnya orang Indonesia Lebaran ya teman-teman. Kayak sendok itu ya baru diganti. Sumpit lah, sumpit kayu lah, bukan sendok lah. Nah, sekarang itu enak ya. Kayak terang banget kita masak, punya tempat masak. Dulu lampunya itu wes kuning ya teman-teman. Karena wes berapa puluh tahun. Ini lampunya putih bagus. Nah, kata nyonya kalau kita goreng ikan itu nggak boleh terlalu kering ya. Jadi ini wes tak matiin aja. Wes. Seperti ini. Nah, ini apa jenenge keong racun ya teman-teman, aku ya ndak tahu. Seperti ini adalah keong. Dasar kau keong racun. Baru kenal, ngajak ketidur. Nah, ini tak pridili godhong besele. Masake ngenteni anak wedok bali. Anak wedok sing paling ayu dhewe tak ninang ninung ninggung Pak Bayan. Sego jagung ora doyan, antem dingklik merempul ndase. Iwak pitik aduh enake. Jadi biar panas-panas enak. Aku tadi itu ini
si keong racun ini disuruh guntingin buntute teman-teman. Lah ya wegah aku. Ya tak kongkon ae mbokku. Lah wong iki lho wah kae kok ngono kon guntingi wong atos e kulite. Kok iso enek-enek buntute kon gunting. Ya aku bilang ayo gunting kok dhewe ngono jare tangane loro. Oh, enak. Wong iki lho biasane dicongkel karo tusuk gigi kok dadak aneh-aneh ae. Kita juga pernah masa ini ya teman-teman, kok dadak arepe enek acara-acara dikongkon guntingi situk-situk silete lho gaimen. Aku nek ora masuk akal ora tak turut ya. Itu tuh gak usah koyo neko-neko dadak dicongkel, dadak dikepruk, dadak dibanting ora usah. Diuseng-useng tutup nanti kita punya tusuk gigi itu apalah itu dicongkel ngono wis jos. Aku ini tuh sebenarnya ndak seberapa ya dagingnya. Cuman kerangnya ini nanti banyak sampai. Dai, 这个是海啊，dai. 这个东西海啊。哦，海的。哦。它的名字是什么，dai？红梅。红梅。红的红色，dai。Hongmi, namanya Hongmi. Nah ini garing kayak gini ndak mau ya teman-teman dibuang, tapi garing kabeh jar seperti diumbah. Ini nanti dicumbi berkali-kali. Nah, kita geprek bawang putih.我拿一块白带叶，太太。因为中午刚才没有吃饭。现在好饿。Nah, aku makan duluan ya. Ini aku punya sambal sos ragenah. Terus ini aku minta brokoli sama iwak nyonya. Kayak gini mas mantul. Kalau kita nungguin Cece itu kelaparan teman-teman. Ngantor itu pulangnya gak pasti, kadang malam jam 9. Jadi mending makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? 开一个就好了，开一个。刚才我有煮，后面有煮，刚刚开。蛮掉了呀，我们店钱也很多。Nah, ikut orang tuh kayak gitu. Lampu nyala ra oleh kon mateni.
Kita makan dalam kegelapan. Emang larang majikanku kan juarak senenge yo ngene. Nek mau mangan lampune pateni.你用一个大的就可以了，你那个瓦斯炉那个弄小弄掉啊。一个人吃饭要两个电脑，对不对？Nah, wis hampir jam 8 ya, nggak ada yang pulang. Aku kan juga harus buang sampah ya. Ditungguin nggak pulang-pulang. Aku sampai lali. Aku selalu tambahin ini. Aku tuh lali, gampang lali. Nah, kita masukin bawang putih. Ini masukin. Baik sedikit gula ya. Mangi ya. Nah, bentukannya kalau ini matang. Nah, aku mau buangin sampah. Kita tadi ke salon ya, sekalian buang sampah, sekalian nganterin uang. Nah, seperti itu. Ayo. Jadi aku disuruh nyonyaku ke salon, sekalian buang sampah. Ada gelap-gelap, gelap gulita. Nah, itu apartemen itu. Nah, takut apa enggak yuk? Alhamdulillah ya, di sini tuh aman. Kalau di Indonesia tuh takut setan lah, takut orang lah. Kalau di sini alhamdulillah, kalau apa-apa. Itu jalan raya ya, kita lewat belakang. Ini masih diperbaiki, nggak kelar-kelar. Nah, seperti ini, hujan terus. Nah, ngecembong. Nah, sebenarnya hujannya itu nggak deres ya, tapi dibanding ya kayak gerimis itulah, kayak yang
24 jam nggak mau berhenti. Jadi ya lama-lama ya kita basah. Hujannya tetap disyukuri lah.